Da vam se predstavim, moje ime je Fahir Gutić, većina vas ne poznajem i imao sam tu čast da u posljednji trenutak preuzmem tu ulogu moderatora. Zato vas molim za razumijevanje. Fokus večeras je na našem cijenjenom autoru, gospodinu Ibrahimu Kajanu i njegovoj knjigi Samo prolaznik, autobiografski fragmenti. Prije nego što krenemo sa zvaničnim dijelom, htio bih da poselam organizatore i da pozovem u ime organizatora Stefana Koraća da se sa par riječi obrati. Pozdrav skup. Assalamu alaikum i dobroveče. Drago mi je da ste došli, da ste svoje dragocjeno vrijeme odvojili za sate kulture. Prije svega bih htio da se zahvalim Bošnjačkom kulturnom savezu u Sloveniji, čiji predsjednik Elvis Alukić i pod čijim vodstvom je ovo jedna od mnogih manifestacija koje taj savez radi na očuvanju našeg nacionalnog identiteta i kulture bošnjačkog naroda. Pored mene je naravno i Fahir Gutić, koji je izuzetan operativac Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije. Inače, on je potpredsjednik toga saveza. Ja mu s ovom prilikom zahvaljujem da je u našem društvu dobio ovakva dva intelektualca i da u saradnji s nama su organizovali ovu izuzetnu večer. Koristim ovu priliku da se zahvalim Fahiru i na izuzetnoj podršci i veoma korisnim informacijama koje nam je dao vezano za konkurse koje je raspisalo Ministarstvo za kulturu, čak i na njegovu inicijativu i inicijativu ljudi s kojima je on saradnik, je došlo do povećanja financijskih sredstava za naše zajednice u Republici Sloveniji. Želio bih da se zahvalim i da uputim dobrodošlicu našem vrsnom književniku i vrsnom intelektualcu Ibrahimu Kajanu, koji je svakako došao ovdje i svojim prisustvom nas počastio. Mi smo stvarno veseli i zadovoljni da ovakvi ljudi nam dolaze u društvo. Uopšte ne sumnjam da je naš drugi gost, Faris Nanić, apsolutno rame uz rame s našim književnikom, isto jedan veliki intelektualac i književnik u jednom neformalnom razgovoru sad prije društva, to moram da napomenem. Saznao sam da je on, evo to što ja nisam znao, je bio u kabinetu, ratnom kabinetu ali je prvog predsjednika Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegovića. Naravno, htio bi ovom prilikom da se zahvalim i našim hanumama koje su stup našeg društva i bez kojih ovo društvo ne bi postojalo u ovakvom obliku. Hvala. Evo, uživajte u ostatku večera. Hvala se Fabio. Večera se tu sa nama i predsjednik Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije Elvis Alukić, pa evo koristim priliku da ga pozovem da i on se obrati sa par riječi. Hvala Fahire. Tako, ja ću reći da mi je jedna velika čast što imam čast priliku da sve skupa ovdje Maksus poselami, da se vidimo, da se družimo. Hvala organizatoru, hvala društvu Ruh i moram reći da Bošnjački kulturni savez ponosno može reći da ima i vas u svom članstvu pokraj svih ostalih društava, jer dokazujete jedan ozbiljan rad na našem identitetu, jeziku. I prije svega ovaj projekat, znači predavanje bosanskog jezika kojeg je kolega spomenuo, koji je u sklopu projekta ispred Bošnjačkog kulturnog saveza, mnogim društvima, društvo Ruh može biti izgled kako se radi, kako se bori za svoju tradiciju, svoju domovinu, jer bosanski jezik je temelj naše države. Ne bude li bosanskog jezika, budemo li tu odustali, budemo li tu popustili, ne trebamo se ne pitati da li imamo svoju državu. Hvala našim dragim gostima, gospodinu Ibrahimu Kajanu, gospodinu Farisu Naniću. Ja vjerujem da će ovo biti jedno lijepo večer i da ćemo se lijepo družiti uz književnost i još jednom hvala našem Fahiru i svima vama koji ste tu večeras. Hvala vam puno. Hvala Elvice. Ova dvojica su već spomenuli, među nama je dakle književnik Ibrahim Kajan i sa njim je njegov dugogodišnji prijatelj, publicista i književnik Faris Nanić. On nije samo poznavalac djela Ibrahima Kajana. Prije nekog vremena, da samo kažem da recimo od istog pisca imamo nekih 30-ak izdanja. Napisao je mnoga izdanja, Katarina, naša kraljica Katarina Kosača, zatim knjige Tragom poslanika
Božjih poslanika i tako dalje. Ogromne knjige, ogroman udio u bosanskoj književnosti leži na plećima našega Ibrahima Kajana. Hvala vam još jednom svima. Dakle, Faris Nanić nije samo poznavalac djela Ibrahima Kajana, već i njegov dugogodišnji prijatelj. Zato sam ga i zato bih ga zamolio da nam za početak da svoj osvrt koji će ujedno biti i uvod u naš zajednički razgovor. Gospodine Naniću, izvolite. Assalamu alaikum, dobro večer. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Da, Fahir je u pravu, dugogodišnji prijatelj, čast mi je dakle, biti prijateljem Ibrahima Kajana. Čast mi je da me on naziva prijateljem. Ovo pitanje je dosta zahvaća široko. Govoriti o Ibrahimu Kajanu i govoriti o njegovom djelu, pretpostavljam da treba pokušati zajedno, ali to nije tako jednostavno. Ibrahim Kajan je prošao jedan put koji je naravno singularan iz više razloga. Kao mlad pjesnik koji se tek afirmirao, izdao je svoju prvu zbirku poezije Arabija ljubavi tamo 64. ako se ne varam, ili 7. U svakom slučaju da kao mlad čovjek i došao na studij u Zagreb i tada se je susreo s nečim čime se je trebao susresti u svojoj domovini, a nije. Spada u onu generaciju ljudi koja je tek u ranijim zrelim godinama svog univerzitetskog obrazovanja se upoznala s nečim što smo kasnije i što danas s punim pravom zovemo bošnjačkom književnošću. Gdje to čini? Gdje mu se dešava taj nagli susret? U Zagrebu, u Hrvatskoj, gdje je naišao na djela koje je izdavala Matica Hrvatska, djela bošnjačkih autora sa prijelaza 19. u 20. stoljeće. Ibrahimu Kajanu se tada otvara čitav jedan novi svijet. O tom otvaranju novog svijeta svjedočio je svojevremeno u jednom razgovoru meni naš drugi veliki pisac, publicista i teoretičar književnosti Enes Duraković, koji je rekao da je 1966. godina za njih bila jako bitna za njegovu generaciju, a Kajan je ta generacija, jer te iste godine su izdani Kameni spavač Maka Dizdara i Meše Selimovića, roman Meše Selimovića Derviš smrt. Ta dva međaša, da tako kažem, su tu cijelu jednu generaciju koja je prošla 20 godina života, a da nije bila upoznata sa temeljima svoga identiteta, u potpunosti uputile na sve ono što su kasnije u životu radili. Ibrahim Kajan je možda jedan od, mogu reći, eklatantnih primjera takvog intelektualca koji je, shvativši zapravo šta je njegova životna uloga, dakle, ne samo da piše, nego da uči, da proučava i da prenosi to što je naučio drugima. O čemu? O temelju svoga identiteta, o svome jeziku i svoje književnosti koje je on pripadao punim srcem i svom silinom, svom moći svoga djela. Imao je nekoliko faza, naravno, u tom svom društvenom angažmanu. Do 1971. druge godine bio je aktivan u Zagrebu, u intelektualnim krugovima, u tadašnjem, to se tada zvalo Hrvatsko proljeće, kasnije je to nazvano Hrvatsko proljeće, bio to neka masovni pokret. Nakon pada Aleksandra Rankovića i nekih laganih demokratskih vjetrova koji su počeli puhati u Jugoslaviji, mladi ljudi poput Kajana su se osjetili pozvanim da se angažiraju. To ih je stajalo, neke od njih iz zatvorskih kazni kasnije, neke od njih ostrakizma društvenog, i Kajan je bio jedan od žrtava. Bio je prozvan, i ne u Zagrebu, nego u Mostaru, ako se ne varam, bio je prozvan za, tada se to tako zvalo, muslimanski nacionalizam. Toga na određen način, u tom društveno-političkom smislu, tjera, kako bi rekao, na određenu marginu, ali Kajan ne dangubi. On tih 15-ak godina proučava mnogo što, između ostalog i književnost za djecu. Teoretski se počinje baviti književnošću. I, ja bih rekao, na neki način se priprema na ono što tek dolazi stvarnim demokratskim promjenama krajem 80-ih godina. Nije čekao ni trenutka, i osim što se usavršavao u, dakle, teoriji književnosti, u različitim žanrovima književnosti, pripremao se i za tu svoju društvenu ulogu, koja je
na neki način, posebno u 90. godinama bila po meni čak značajnija nego njegova književna uloga. Prošlo sam to rekao, ali čini mi se da je tako. Dakle, bila jednim od inicijatora i osnivača Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatski Preporod, njezinim prvim izabranim predsjednikom i, što je još važnije, pokretačem nečega što se kasnije čak i u teoriji književnosti zvalo zagrebačkim Beharom. Kajan je obnovio, dakle, njegova inicijativa obnova ideje Behara kao časopisa za, tako smo to zvali, kulturu i društvena pitanja, ali časopisa koji će afirmirati naš bošnjački identitet. Prije svega kroz kulturu, ali ne samo kroz kulturu. I to je nešto što je, ja bih rekao, osim književnog dijela Kajana cementiralo u našu